Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anya, ti unayo, amang. Oh, taka ano pa ka nagbaling ka kang sulot, Lydia, ha? Tsak namin unay na awatan, amang. Iso nga, ulitin niyo kuma. Ti ko na, gaputan na tayo mo ti inayo, ti asawak. Iso mang isang petak to ni ti may kaduwa nga inayo, ken may kaduwa nga asawak. Kasta ka di, amang? Wen, kahit kung agsisigpet kayo, kada kiti kakapsat mo. Kahit no tiyo makasinurutan ti agbalin nga asawak, makibukod kayo. Sumina kayo. Nagsakit nga panunuten kan lak amen manong nemi apaw nangat gaminen ni tirigat ti panagbiag mi. Dito'y apayaw manong nemi nga nariingak nga nakaipas ngayan. Siyak ti may kadwa kada kaming opat nga kakabsat siyak ti nauna nga babae. Ket siyam ti tawen ko. Idi matay dedi inang manong nemi. Siyak tinang tagibi iti burdak mi manong nemi. Ket limasin kami nga rod agsipod ta sa aming maanusan ti kinaranggas ti agsyuman kada kami. Nakapinpiman kami nga kakabsat manong nemi. Ibod di adan sa bali nga pamilya ti amami. Awameten ti bibiyang na kada kami. Isungay nagbasa kiti labentarya manong nemi awir ko. Dagiti kakabsat ko. Gabata siyam, titawin ko, di mo ulilaak. Kahit awanin ti sa bali ng mga sister kada giti kakabsat ko, nga da iti babae. Manong nemi nagpatinggak laing iti grade 3. Gabata sa story nga napasamak, iti pamilyami, manong nemi. 17, iti agsabat, tidalan mi, iti nagbaling nga asawa. Ado nga rigat mi, manong nemi dito'y apayaw, ket gapo iti kinarigat idi iti yapis in order taado digitay tagarawar amang riribok. Napanunutan mi ti asawak. Kapumano dito awa, apayaw, ket mapadasan mi ti bakigasang gasat dito Ilocos Norte. Naging ga, manong naming inadakdak kami dito Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Siyam nga anak manong name. 8 nga puro lalaki ken may salaeng nga babae. Napanunutan mi ti asawak manong nemi tinangipasdek iti abong-abong iti baybay nga sakup manong nemi ti Kalayab. Aging ka manong nemi nga dimteng ti baysa nga panubok iti biyak mi. Gabo ti abong-abong layang manong nemi ti balay mi ti gid baybay. Diyos ko manong naitayab ti bubungan na. Lakay! Anya taramigan tayon! Naitayab di bubungan ti abong-abong tayon, Ken! Hindi kami, naslap kami, naslap kami, nanang! Umay kayo, tagkikibit na yo. Awan ti mubat kumamang titikasidgan ng balik sa pagkamangan. Di na tayo baybayan nga po Diyos. Intayon! Taon! Ulan! Tayon! Umay kayo natin ko! Kibit na yun! Ulan! Umay kayo! Diyos ko! Ulan! Diyos ko! Isalakan da kami! Ngem kalpasan mit kadi, ti bagyo, dumteng ti linak ti panawen manong nemi. Nadadag iti grupo ti mamadre nga paspasyar idi ti igid ti baybay adamat ti anak ko nga ugas ti kaldero iti pilpilaw nga adda iti igid ti baybay manong. Dito ko nga muan manong nemi nga digiti mamadre ket Italian. Kamang da iti Italian congregation. Nanang! Oh, apay anak? Adan digiti baon ni Hapot Diyos nga may mang tulong kada tayo. Nay, iso to digiti mamadre. O madita tutulungan, nanang. Ay na, sapay ko mga rod, anak. Sapay ko Diyos ko. Day 20 bunga ti kararag ko kunak. Nga malasatan mi amin nga panubok. Nga naadan kami ti barungan namnama. Gabutay di, tanamamuda kami akas dyan ti kasasad mi kan kaadu digitan nak mi. Aging ganging karida. Na isuda ti makamo.
iti panagbasa dagiti anak mi. Ay, naibag nga oras tayo aming sa nga pada ngayon sa ni Manong yung Nemi dito, yung Nemi Ruiz. Kanto kiti pamilya, kada ni behind the camera ni siya, Charin Ruiz Kawilang, kan ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Ta kami nga mismo dito Imay, dito Barangay 37 Kalayab, Purok 5. Iti pagtayangan manang Lydia, o no, Erlinda Penera Balikat. Iti Lawag City kamsat. Nga dito'y ni Manang Lydia kayam ti palayon nagan Erlinda Tusto nagan na ket iso itinapiling Bachelor of the Month of August iso ti 8 grand finalist tayo ket kas itinday ramit kadagiti nangab abak kadagiti finalist tayo grand finalist tayo intay danon na mismo ti pagtayangan da tapno makasalita tayo nga mismo mangigan tayo nga mismo iso da ag istorya no kasano ti pintas dati intay padagibasa ti surat na ket baka adadang na pimpinas na data gabot ta iso mismo iti ag istorya. Maantes ngayon tayo rugyan ti mang-interview kayo na pangablawon naman ni Manang Lydia. Kung mablaw ka man kita agbuy-buya, Manang. Kablaawang kayo met, dakay nga pada nga agbuy-buya, yan agdengdengeg kada ito nga istasyon. Ako nung surat mo dyan na ng kastaon, tirigat yun, iji apayaw, tanasapak ka nga na uli na. Hindi digit rigat nga nagpasaran yun iji, Manang Lydia. Un sir, ti rigat mi nga napalalo, natay ti nanang mi ket sak tinagtagibi kada dadya kabsat ko nga 3 nga bulan idi matay ti mother ko kalpasan na nagasawa met ti father ko ket dadya met stepmother ko naranggas met ket insina na kami iti balay di kad upat kayo nagkakabalay. Upat kami nga kakabalay kanda niya kakabsat ko, sir. Ano, nasapsapulan niyo iti kasi nabiyag yun iti pagbagiyah, Manang? Ti inobrami, sir, dadya kabsat ko nga inaunang basit na mga bat jakamon manutawon na idin. Agtalon mo, tulungan mi mo, sir, nga kwa agmula kami iti aguma kami iti banbantay sa kamulaan mo laang iti irik. Agpatok kami, sir. Tugot-tugot mi ay dadya ading ko ija bantay, iyaramidan mi ti indayon na nga ikwami yan dagitay sir-sirok ti kayo tapno maaywan na mila nga nasayaat. Mura no awan tinagsakit ka ta kay idi. Kaasin ni Apo Diyos, sir. Dadya ti pagyamyamanak kini Apo Diyos, tauray no kasano ti rigat, awan mo ti sumsumkon nga sakit kada kami, sir. Iso nga dakla unay ti pagyamanak kini Apo Diyos ta. Amin nga pagpag naap ni Apo Diyos latat karkaraptak nga tulungan na kami Apo. Tawan inami at daamami nga madamot pamilyanan po, sir. Kahit grade 3 ka lang nagpatingga? Uwan, sir. Grade 3. Kasunod, napasama ka, nagsisina kayo, di lumakadaktil kayo. Sir, saklang nakisina, kadagiti kakabsat ko, sir, idista sakmot laang tinagbalin nga ina, nga nangyasawa kanyada. Yun yung sasawa mo na. Muna kang sabat nga nag-asawa ng bisoda. Imuna akser ng dati ka, imuna akser nga nag-asawa ng idi, kuamatan, sumarsaruno, dapat ijakabsat ko nga lalaki, sakmot lang ang tinangisim pa kanyada, sir. Bale, oray sikat tibay kadua nga anak, ngam sikat nagbalin nga ina. Un sir ta, ado titarakan ko ngamin nga baboy, manok, pato, aso, kat idi, mapang kami mangululi kada di kabsat ko nga lalaki tinto kadlang adda nga maidasar ko ta sakti kasla lugar nga inana dati kabsat ko ano santay to kadlang nga kakabsat ti adda nga pagsasangwan tayo ko. Okay, di ka di sikat nakaampo ka na kita kakabsat mo nga panag-asawa ta. Sikat 17 mo idi nag-asawa ka. Un sir ngam na nakamak idin. Nasa 17. Kasi ba't pa nagamamuyo kin ni dilakad mo? Pelahio Paligat, sir. Pelahio Domingo Paligat. Ano ti palayo na? Pilli. Un sir. Kasi pa nagamamuyo kin ni Pilli. Dahil sir, idi kwa agtawo nakti 16 agar arado ak tal talon umadamot makigagapas. Ay taga ano ka din? Taga Marag, sir. Ay, Marag. Payo lang. Luna, sir. Tatan, ida ka muna, da pa nagkurso na, da nangam dinapot madupir at ang tatal-talo niya agar arado, sir. Agrara upak, di ko na naading, may nagtuman makigapas.
napintas gayam dahil tira up mo. Okay. Unak mat sir. Sa bali Dajay mo ten tinang sa bali rugrugyanan. mo pinagapas na. Un sir, dajay ti kuan. Nang rugrugyanan na mo ten ingana nga nagagapas kami tinultulungan nak nga nagisang sangat kadagiti kwa. Timultulong pa nga nagipagbilbilag. Rana namot nga magibagbaga kantay panagayat nan. Kahit na so impakita na ti kinasayat na kengka, Un, sir. tulong na kengka, dahil mo ti naka develop ang tarik Un, ng sir. kaya. Iso ti first love mo. Un sir, do nga tawon nga kasla sinursurot na klata nga no pinagagapas umay lata. No pinagrarayop awan yung no pinagagapas ang umay. Di ka, kaano din nagkasara kayo, mana? Malaki mo? September 24, 1970. 1970. Before martial law. Un, sir. Kahit nagiganan yung karagnan mo na, hindi ay matlang napayaw. Un sir, diyan matla apayaw. Oray no nagagat matla, hindi. Kayang-kaya na mo sir. Hanak mo tilang nakakastaan na naganakak ka da dyan inaunan. Ada na ngayab kanya na nga mapan tikalubang. 5 months dyan inauna iso di dyan ti nang rugyanan na nga imadayo kada kami. 3 years nga na kami nga pulos nga kinitkitan. Awan pulos komunikasyon mi. Awan pa ti telegrama uray surat awan. At atat mo din nalipatan na kan. Hang ko inikan latat ti sir ni apo Diyos latat karkaraptak no anat ti sitwasyon na no malagip na kampay da lata. Kanlo nga tawan sa nagsubli. Un sir. Hindi nagsublin hanggang bahana kayo pamanawin. Haanon sir, kunana kat nagsorry kunana kanya kat sorry bakit kunana ta hang kayo napadpadalaan kunana iti agserbi kada kayo kat pakawanan nak kada jay nga kinaawang ko kada kayo dahil kada kon supo-supak dahil liway ko kada kayo nga agina kunana mo sir. Dahil inauna na dahil apayaw nakaanak ka iti pito. Un sir. Kadagdag nga tabon nga nakaanak ka pito anak digit ay regrigat yung nga nasa graph. Ay nakaro sir. Ti regrigat mi idi. Kada kita pito. Namuna idi imay ti medyo gulo-gulo. Kat nilakay ko idi. Dikat barangay captain jay San Jose. Kat iso ti unang anda nga tirtiraan dagidi. Awan nga peso digit ay taga arwara ko na da. Uray numang mangang idi sir. Nakadasarte kanan min. Biglaan mi nga itarayan lata dagiti inapoy kada makanon. Ing kami sumaksek kada gijay bakbakir. Tas jay Encuentro ti ko taga-ruwar ka na military nga. Tapermi nga dajay aglalaban da sir ngamin kat asidog kami matikwa. Numangag mi ti putukon aglisi kami no sir ingkam kadatay naunag nga kanal. Ijay kami nga kumluban sir. Ano? Sumayong sing lata ti balamot iti matunmi ata lungog dajay sir. Nga nakaununag ijay kami bantay dita. Naglalaban da dito sumayong sing ti bala dita. Nang baglaeng tanda nga agipurwak ti granada, ijay bomba. At ano, bala lang, Malaysian yung edad, ano na kayo? Ada kam ti unog sir. Yung nung granada na ng Isa delegado. da lang tigil. Na minsan pa sir nga kwa. Tiamok pa naala nila kay ko idi na baglang ta nakalisi. Idi simrek dati bantay. Baglang tan nga naglugan kada jay 6 by. Nagnag na. Dagidi kinadwa na nga naglugan ti 6 by na tay da amin. Kadata ka po na no apay nga pimano kay Jaya. Uwan sir. Napanan nyo di. Napangkampay lang to'y pasukin sir. Kaya jay kabsat ko. Iso rigat lang tamot ti ada kadakwada. Kuna nila kay ko nakastre kak jay kon bakit or ilukan jang nga lebor. Hintay lata ijayin ta. Narigat mo't ni ituyak ta ta pagpletek. Nayon ti supportar tayo kuna namot sir. Oh, nakailakan nga ro di may kawalukan na ikasyam. Ito'y Porten. un sir. Totoo. Ito'y igit ti baybayon. Ito yung nag-abong-abong kayo tahan. Un sir. At kasano kapahot yung nag-abong-abong? Oh, since 83 sa Camila Maksumang at 98. Malaksid, di ba nagbalin nila kayo mo kas gargada na Ilocan dya, amuna pa iti agwa, agalat. Un sir, amuna tagalat ti bangus. Ang sayot. Un sir. Sayot. Ang sayot kami sir, edi. Agluto kami, irapin ko mo, ti agaramit ti asin. Isumot ti mapang ko imaro no makaluto ak.
taga puta damat na sa tipos puso na nga pada nga tao ito umay nag-idamanti kwa sa nga jipan nga kayo kat bayadak tumot ti asin dayjay umay naipan kanya Supply na kayo. sir Di kita nagyo nagbasa dyan kwa? Nag-elementary dyan apayaw? dayjay lang inauna sir Ti kinjay maikadwa napadasa nagbasa dyan apayaw? sir Di kita duma dito ito'y aminin sir kalayag Kalayam. sir Okay, dati ko na may ka kwa. Duduprak ti bagyong uring o auring siguro dyan? auring siguro dayjay sir Auring. Masan padas yun na dyan, kita dakit igidi pa ibag at madamat napik sa bagyo. dayjay sir idi imay ti bagyon tinga ti rabii na ko dayjay kalapaw min sir awanon na itayab dayjay kuanan Bubungunan. dati anak ko nga dati maika 8 tagibik dayjay idi apo madireto yun kuna dagitay mo parister kakaasipay dagiti ubing kuna na dati may nga manager ti parister nagtartaray damot ti rabi sir nga imay da impanti trapal tinultulungan da dila kay ko nga nang inyap up na jagudwana isot pa nakakalubmi sir nga nagpatnag tapos ti gamit mi amin na luplupot umay mo ti danom sir nagabgaburan kat kunak ana pa yun ti paglupot yo anak ko kat ni awam mo ti bado yun kunak agibita kon sir agikikisak naimbagmot dagiti karoba tanamon da nga kasya damay sa mga ipanti do nga bado pas jay sapin dagiti ubing kon sir amin nga sa adamang ti datay ulos pas jay ti inaramid dagiti karoba minsan nga raduman iso pagyam anak mo ta dadalat tamot in timulong kadakam kaday di sir Kabayatan nga trabaho nila kayo ito'y port umlo kami ti gapas. gapas raop sika sir napadasak pa natangdanan ti bain tilat may sang aldaw nga naggapas nga nagmalmalom sir kat ano sa mitiguroon kada kimat ang silaw ko sir nga mapanjabay bay ta agap apala jabay bay saktag subliti malum nga agawid Ganyan nga kaado yun, manang kasunod ti pa nabibingit si Dain, di ka anak si Dayo, hindi. no agdakli sir no mano dyan mabingay mi tamapang kami nga Amin. makakaya nga aguyod ta auray ubing adamot latatikwana Tangdan na. ket mangilasin nagtutay para kada kamin sir ila inakto imaruti bagas dayjay di kad adan to man kanumin ket kuna dayjay lakay ko alagan anus ka bakit kunana tadamot marikrek na akon yung mapauna yun kunana kunakmat kanya na hamo busuron ti bagim babasit pa dagita ubing ta kunak nila apo Diyos ti karaptan ta bakit tabarbarang mapag-grade war ta ida kung kunana kanyak sir ket ajay no timo maluman agsango kami anang ata ti pagbanbanagan to dagiti anak talakay mananga asin ni apo Diyos bakit natalaka natay baybay ni apo Diyos kanatay lagot Idi kan ano ka to hindi ko idi binting dito mo padre. kalpasan ti ko sir Didi bagyo. kalpasan ti bagyo sir iso ti ay dagiti mamadre kuna dagiti umot anak ko idi ubing in kayo agugas ta ko agis ti marak kunak nagsasagkay sa dati kardero sir napanda jay pilpilaw tadamot dati ki markarayan ti igit ta baybay nakita dagiti mamadre isuda ingana nga nakadanon da ijay ayan mi tata nagpicture mo ti ijay mamadre nakita na ti sitwasyon kinabigatan na imay da kami mut inikan ti bagas Iso tinangrugyan ti kwa kasla nakaitad ka na kayo ti Uwan, sir. namnama baruan namnama. ket idikwan mabaybayag kada malum ti Sabado adada linawas idi nga umaydan ingana nga inyo pendan nga alaen da dagiti anak ko nga 5 Dikiti 5. on sir idi naala na idan di kadi daytoy ala nagredor mo ti elementary dayjay imon una ay 2 dayjay maikatlo grade 5 daytoy mo grade 2 na idi isublida ta isot kabasitan ket agib-ibit kano ket mabuteng da nga baka agbalin nga adda sakit na isot na inaudi daytoy sir nga inala da eri ket ti kunana dayjay madre kada kami
dahito babaen ati ibatimin ko nada sir. Dahil inaudi. Un sir, ingga na nga ko na agaramid tayo lahat ati sinuratan tapno nataltalgod kayo nga naganak. Antay nga balbaliwan tinagan di ka nagaramid da nga tingin ka rin di kajay mamadre ka na kami. Pagbasaan mi dahito anak yo ingga na nga makaredwar ngamhan yun to nga baybayadan dahito itulong mi kadakwada ko na sir dahito madre. Kat idi nag-redwar mo to nang isuro kanya dati 5 nga taon nakaslapin ng kuana mo't kadakwada idinalpason tinawagan na kami nga agasawa ni mother kunana isublimi dahito anak yon ta okay mo't nga makatulong kada kayon kunana sir. May kapat de babae kakaiso na babae nga anak yo isulti ng tulong ng tawing kadakwadan dito Uwan sir. Iso natin ang tultulungan kadakwadaan subaybayan may lang iso dagito kakabsat na kat dagito italo nga inauna nga lalaki nagredor da motivational kat DJ may sa nga adyan ni may ka manon Edmar may ka na mayan ni Edmond Ikanam, dadya may ikanam nag-graduar mo ti. Nag-graduar aning anak yun, sakbay nga natay nila kay mo? Hanpay, sir. Manot nag-graduar idin? Bali ni Taltaluda, sir. Di nag-graduar? Uwan. Taltaluda pala nag-graduar sakbay nga natay. Uwan, sir. Ikat ka sa sulong pa idin na, di awan nila kay mo? Uwan, sir. Subaybayan nakmat lang dagito anak ko, sir, nga tumulong. Dati pa jar kuno agubra, idin agubra ak taport, sir. Triple. Inakyan di kita mamadre, mga laak pa iti labaak. Agubra akta port. No, adda dati agdakli sir. Ada iwagayway da nga kwa. Dati tuwalya nga puraw. Ikastoy kumot jay imak, ipayapay kumot jay tuwalya. No, adda makita nga napintas jay ikan. Kunada kayat mo, taglako kakadagita kadwam. Won, di salmon sir. Ibagada kanyak ti nga gasot, di may nga bukol ng dadakkel. Dikat-kat na sa adut inrap-rapin mo. Ado sir, kung madama ka duty. So mang atak to ti break time, kaya duty ikan kastoy kadakkel na manudeta. 200 ko nak patungak mo sir, di nga gasot. Times 2. Un sir, kat di nga aldaw sir, kat nakaragragsak ni Apo Diyos nga talaga ti nang tedket, di balasang ko idi, daytoy adjen datay may isang adjen na idi agkailangan ti kwarta ket kunak manen apo kunak pangalak mga roden ti kasta nga kantidad anak ko ket adayo pa ti sweldo awmot mabaling ko pangutangan Diyos ko tulungan nakadino ano yaman ti pangalaa kwam day ti sakak no ana tinasaya at nga aramidek kunak agubra ak sir tapor ngem ni Apo Diyos latat karkaraptak bigla lang nga adda ikan sir tatan ket na nakadado ilis tayo tanagan nyo. Sakti mangi isang at ko ikan. Nakagaganan sa akti 3,000 sir. Thank you Lord. Kailangan ta anak kon kabigatan na. Digad mo kasapulan nga ti kwarta hang mapupuot nga dumting ti sir. blessing. Kasya sir ti kok idi. Kaano kasapulan dumteng. Dumteng sir. Ang sa kanila dumano kaano pa nga sapulan sut awan ang sika nakagasgasat kay unay siguro napo Diyos sa talaga ako na isunat at kasapulan iso nga isot ipaayak. Ano ta sakit idi nila kay mo ni tay? Komplikasyon sir. Komplikasyon. Tawag tawo ni panagladingit yun di permi sir. Tapos mampay ta dagitoy mo kabagyan, padpaduloy ng dakpay. Ura awan ti alalaek, ilunlunod dakpay, nga papukulang kan ti imak, no may ganak jeli magasot. Nga sapsapulin da nga kwartada. Kaasi ni Apo Diyos, jay matlakay nat napukulan. Taisot na kagan jay kwarta nga limagasot. Okay. Ano di kita napaspasama ka na kayong agasawa kabayatan di panagbiagyo? Hang kaya nagapapa, nakakinamkabil, wano? Kaasi ni Apo Diyos, sir. Mas bali sakti. Kunda dumata. Lakay ko na, kumita kamot ba si ti pagpartay mama? Kunak, nasakit nga rin titumang ko, bakit? Agan anos ka, kuna namit sir. Alam, maawatak mo tunda, dumaong sakti mangungot mo ka, sir. Sikat mangungot kang kuha na imbas na sikat mong tanan. Di kita nga rin anak yun, ano kita aramid damot nga katayat nagsakitan dinakin niyo, wano na konsumisyon na, nasigmat namit lang. Kaasi ni Apo Diyos, sir.
isuti ko nak kadagito apo ko. Kita nyo da ang kelyo ko nak. Bayat pinagbasa dahan nak nga nagproblema. No, idi high school da, college da, ko nak. Handa nga mabain. No, sabang aglutluto agsagsagad dan, to nagrubat dan, nadalustot aglawlawon. Awan, naikat to nga problema kda jayan da kayo ubing ha. Hanyo matultulad, dagit ulit agyo ko na. Kunti may sapay sir, dahil di kapitan mi ditoy, nga original. Nakaaapal kayo ko na, modelo kayo ti barangay. Tano ti mo maluman sir, no sumro kami ide, kasla kami lagbabarkada kadagitan. Agit gitarra jala kay ko, kakanta kami. No lumabas da jay, barangay captain ide. Agibit, kasta kumamot ti Jarmy. Kun data ko nada, lalaki tanak yo. Awan malatay makita mi nga kasla aga-apaw kuno agbibindisyag. Kaasin ni Apo Diyos ko no. No naguni ako uray idi awan ni abada. Dikat gagangay tagakabsat adala dayjay handa pagkukuanda pagtutungtungan dan tunukan agbara. Talna kayon baliwan nyo ti kwa. Nukon talnada. Wala tadi ko barangay mo lang tinang dokumenter kata kayo, di ba? Sir. So nakita na siguro i-dokumenter na kayo nga pang model family ito. Sir. Barangay Kalayan. Uray no ka, ano na kita'y hamumalipatan ni lakay mo? Kita'y lailo na kada lalo itang awanin ano na kita'y ba bigla na tayo malagip mo isula? Malagip po no ko sir no namuna no datay kwa obra kunak no kumada nila kay ko kunak hangko ko maobra dagito yun. Nang runa idi agbasa dagiti ubing no dayay abong-abong mi idi ko idi dakam pala ti amyanan sir di kat butbut. Sakti umuli nga mapan agi salsalagsik ti sulupin. Ayat kulahan na matudon di pagidda ami. Malagi po ka dagi jay. No kumadan la kay ko obra dagito kung kunak no ka sir. Tumra man jalo akon Numalagip ko. Balit damod la tadi kita ipakalaglagi pa mga anak wada. Aya. May kabasab nga ron sa siyam nga anak, may kabasab ita. Siyam nga anak, manot naggraduar ka takwada ti college? Ni Erlin Jane. Lima to naggraduar ti college, upat na tinagraduar ti vocational. Erlin Jane. Malagip mo nga ron digitay ko ha? Dinagnagan na sinadaya inauna. Ay Edgar. Naggraduar iti vocational overseas. Di asawa na nga rin ni Edgar. Balo sir, dajay asawa. Di inauna baloy sonan. Sir. Unod tinabati na nga po kayo. Upat sir. Upat. O rin nung naggraduar daan. Nakagraduar daan amin sir, dajay burudok da idi. 2 taon na, idi matay mat jay. Saan pang nabalo? Siyak manan nagbalin nga ina dagi jay upat nga ubing. Di may kadwa? Ni Edwin sir. Edgar Edwin. Sir. Ano't ingraduar naman? Vocational mo lang sir. At si Bibia kita? Sir. Ano't trabaho na? Ang taltalon sir, kung kontraksyon, nuko akit, amo namat nga kutit-kutitin, dagi jay lugan na. Di asawa na nga yan, ang tubramat. Para balay sir. Mano mo tayong apo kung kang kadakwala? May sa sir ta kwa. Naladaw nga na nag-asawa. O rin na naggraduar rin? Grade 7 sir, dajay apo ko. Okay. Di ba katlo? Elmer sir. Elmer. Ano doon tinraduar na? Vocational? Vocational mo lang sir. Ano obra ng ulitan? Agtaltalon sir. So Di asawa na? Nurse sir, na lang na ipasa board na. Kit ko namin kanya na, agbasa ka ti makatawon, sa kanto agboard ko namin kanya na jak sa makuanan inang kunan. Ano mo ito yung apo ko yung na? Upat sir. Agbasbasa na pa lang? Agbasbasa da amin sir. Early din sir. Sino di asawa naman? Awan pa lang sir, single. Yung ba lang? Isa't inalagaan. Baka kahit naman tagmadre. Diyan na nagduwar ka may kapat? Mestra sir, Inta Shamrock. Isa't mestra ta ko, Shamrock. Diyan may kalima, Mestro Mot sir. Ano tagan na? Edmar. Nag-graduar mo ti college, Mestro. Dajay matla nursing into provincial sir. Provincial hospital. Dajay maikanam limon. Isuti ko sir, vocational mo lang.
pinagbasa ti madre, pinaggraduar ti madre, matlaang ti college, vacational. Nagana. Edmond. Letter E, amin na yan. Sir. Ti asawa na mo't, ngam, hiwalay na mo't yun. Jaka mo, naknakanda. May kapito. May kapito, sir, ni Eric. Si Eric. Sir. Okay. Ano ti trabaho ni Eric kita? Agi sir, solo jay kampo, sir, kada gito soldado, pulis, iso ti ubrana, mang seminar, mapan mang patpa-training, dagi jay ti ubrana, sir. Senor. Asawa na ay. Single, sir. Single bahay. Sir. May kawalo. Iso na jay ti napan nakikwat jay marawi, sir. Ano taga na? Erwin. Soldado. Sir. Ada iso na dyan ita. Awanan, sir, ta. Ano di jay kuha ng aminon? Ada, nutunar diyan pamilya na ta, asawa na. Adan, sir, pada na mo lang nga soldado. Ngam nag-retire, di bakit na ata 7 years tigapda. May, kay, manot, apo ko yung katawa na. Talo, sir, ng puro inauna. Nalukong orda? Sir, puro inauna. May lalaki, babae, lalaki, dahil dyan putot ng puro inauna. Sunod kabalay ng orda. May kato. Betay ko, sir. Soldado nga ko, ah. Dagi dyan ubing da ka dagi dyan mother da. Yung mang tadlat tamot ti pada. Di may kasyang? Mestro mo, sir, nag-graduate rin ta ko, ah. MMSU. Eliezer. Dati ka kagawa dito ay Sagpatan, sir. sagpatan ding ras. Sagpatan ding ras. Apay letter E. Di asawa na mo't, mestra mo't la di sagpatan. Basa mo't lagi di anak da, upat mo't. Dadamot ti high grade, lagi di anak da. Di ganda siyang anak. Mano apo ko? 20 plus. Ada ti adan to ti liman to nga batumog. Ang nang-declare. Sa tito may manon. Ituntun aser no rumor da jay may kalim. May kapito. May kapito. Kaya anak no di makonomitan na kalpasan ti adu nga rigat nagkuha. Ano makonomitan na naragsak ka kadimat lang nagasto pinagpasalam? Katagyaman na kan apo Diyos, sir, ta binindisyonan na matlaang dahito karkararag ko masapay ta makaruar amin dagiti anak ko kat isudan tut sanggir ko iti masakbayan nga agbakata kung konak, sir. Sino kabalay mo dito ta? Ni datay mestra, sir. Tay babae. Tay babae. Kan datay doang apo ko. So dati kabalay ko. Oren no, dadi babae mo lang driver mo no karate. Namot pa. Amot pa lisensya na, sir. Iso nga ko aglisensya kan ako na kanya na amo namot agpatare ang amot pa lisensya na. Delikado mo matiliso na. Ketat dagiti apo ko no awan obrada. May dakman ipashare ka dagi jayan da uncle yo. Tentay man sumarungkar ko nak matasar no ko iso da mangi drive no awan obrada. Okay man. Baka no adda kayat mong ibaga hangko na sa lutsod. Importante una baka adda kayat mong ibaga kada kitay buibuya uno any message mensahe kada kita buibuya kan message mensahe kada kita andak mo manukang mo kada apo ko. Agyaman akmet kada giti anak ko kastamat dagiti ay manugang ko apo ko ta handak nga baybayan kan kastamat dagiti padak nga agsursurat kan dagiti agbuybuya agyaman nakti ayat ken panang subaybayo kada ito nga may dapat ng interview kanya ket ni Apo Diyos timang tarabay kada tay amin kang runaan na kini sir Okay. nga mangibasbasa kada gitoy nga surat tayo kakabsat nya Apo Diyos ti mga aywan ti tumunggal maysa kada tayo ket ala
agsurat kayo met tabarbareng no da kayo met ti mapagasatan nga kas kanyak no isurat na. Thank you. Sir Eric, baka anta kayo numero nga inayon, no, kaya, uwan man tayo sa. Dato ti may kamano kang anak na? May kapito. Lucky 7 nga may kapitong anak kanagitay siyam. Makunamat, kaya gusto mo namin dito istorya ni mother mo? Awan sir, nagpasarami amin mo tirigrigat ti panagbiag. At gapot ti tultulong, nang runa digiti Daughters of Divine Seal nga mamadre, na isudati ng paadal kada kami, nakaadal ni manang ko. Iso nga nagtitinawin kami sir nga nakaadal. At syempre, digiti sakripisyo mat ni nanang, kundi di tatang mi, digiti kakabsat ng imun una, iso nga nakaadal kami. So, pag yaman may unay apo, digiti tumultulong kada kami, nang runa iti karigati panagbiag, kat kasi ti apo sir, kat nakalungaw kami mat basititan. So nga te istorya ni nanang ko, at dati programi mo mat nga agitat ti school supplies, kadigiti nakukurapay ng estudyante. Actually, sir, nag-request ti PCSO, 8500 na charity timba. At nagibunong lang kami idi Wednesday. Bali, iti kalayab, 95 tinakalista na indigent senior citizen na pang kami pa yung sagpatan dingras, mga 100 nga indigent senior citizens kan PWDs, kan 200 plus nga estudyante ijay karasi. So, duwang public schools kin upat nga daycare center at gapo ka data nakaitad kang basit tiragsak kadigitip ng pamilya kin estudyante iti Ilocos Norte sir. As company commander iti headquarters and headquarters service company dito'y 101 Community Defense Center iti Ilocos Norte sir. O, yearly na ito, no aramid niyo sir, no adag request? Actually, sir, siya namin ti bagong talaga nga a newly installed company commander kat base ka digijay istorya digijay tropa, sir, halos tatalang nga agsaro ti sir, activity me. Kasi idi last month, nagibunong kami man ti 400 nga sacks nga bagas na naggapo iti Tanyanki Foundation, kakukuha ni Dr. Lucio Tan, iso na ti Presidente ti PAL. Naka-request kami, so nakaitad kami iti 400 packs na bagas kada iti ubing ti Ilocos Norte, sir. Kat ado pa iti sumarsaro ng project ni sir, kaputa siya na idutukan nga company commander, so makita at tayo kada iti na dumadu mga stakeholders, government and private, para maitad tayo iti serbisyo kada iti kababayan tayo. Okay sir, thank you very much. Thank you. Kaya usat, kayo na buya, nanggan, ti live ng interview tayo ti pamilya Paligat, iti Purok 5, Barangay 37, Kalayab, Lawag City, iti panangabak ni Mrs. Erlinda Lydia Penera Paligat, iti nasa nga lugar, iti napiling 8 grand finalist tayo, iti lagip ti napalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story. Thank you kada kayo nga nagbuya ket see you in sa balipay nga video tayo. Plus na ibaga kita ipapagayam ng ito nga oras and tayo ma-interview live dato'y 8 grand finalist tayo, best letter of the month of August ni Mrs. Erlinda Lydia Penera Paligat, iti Barangay 37, Purok 5, iti Barangay Kalayab, Lawag City. Tapos nyo sa akin intema interview dito 8 grand finals tayo papagayam. Kaya umunang tayo ibasa dito'y certificate nga ited kang kuwana. Action Radio, DCJC Lawag, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, the best story is awarded to Mrs. Erlinda P. Paligat, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City, for being winner of the best story of the month of August 2025 and for qualifying as grand finalist for Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tinapalabas program at DCJC Action Radio Lawag. Pirmado Nomotibiyang Nemesio Ruiz kas host,
ni Reynaldo Fiesta akas sponsor iti Honolulu, Hawaii, ken ni Attorney Nick N. Malasig II Station Manager. Ay bantagan ro din ni manang Erlinda ngem Lydia ti palayaw na pakatoy. Ayan, mas di katutap no mangigda na siya at na jay boses mo. Yeah? Munang awatin nito'y certificate mo. Thank you, sir. Ayan. Kaya ito'y cash para kang kapay. Naman. Thank you, sir. Anong ortim ako ng mitan na medyo pigpisan ti onim. Ano ta marik na mitan ta nangabak ka manang Lydia, manang Erlinda. Permiti ragragsak ko, sir. Naibasam na ito'y surat ko. Kat agyaman na iti panangibasam, sir, kin kastamet da ito'y sponsor tayo. Sa pala kumata ni Apo tayo at Diyos, taribayan na tayo nga sangapada. Kithan na tayo nga baybayan. Da kayo met nga Karoon ka pa lang manang. Aya. Nabaliwan na itong salusudan data. Ni manang Lydia, kasi makita ka sa 72 years old. Kun, sir. 72 nan. Nakayanak iti siyam. Yeah? 8 nga lalaki, may isang babae. Iti rigat nga kay nagpasaran ato kunakon. Anang ordo ubrayitan manang nalpasyon iti struggle iti biagyo halos kuna yung alpasyon iti pag natin na ipa naipaayan yun iti naranyag masakbayan iti anak yo. Anang ubrayitan. Agtartara ka nakti manok, sir. Kada baboy, pato, kan aywanak matigiti apukok tito ud sagpaminsan. Agtagibalay, kumultulong kada giti ubing ti unag ti binalayan. Agding ti radyo. Kan kanayon ko nga dingdinggan da iti programa, sir. Nga inal daw. Okay. Awi sa man nga ro, dikit agdagdagan ka nagboy-boya, manang tag-surat damat iti programa tayo? Na kayo nga kailyak, may kayo, agsurat kayo met, iti lagip na ti pasar ti biagyo tapno, ada met mag-udyo, nga kaskanyak. Ito lang. Agyaman tayo kan Apo Diyos, ti panarabay natin, tumunggal may sakada tayo. Thank you. Sige, manang, thank you. And congratulations, ha? Hanggang sa panangal daw? Aman, sir. Aman, sir. Ay, huwag kaduang ni ko, ni Eric. May kamanong anak mo ni Eric? May ikapito, sir. May kapito. Dan sa pikaduwa yun tayo, dahil kakaiso ng babae. Iso, sir, may ikapat nga inauna. Ano na ka na tayo? Erling Jane Paligad. Erlyn Jade Maligat. Apin letter E amin na pagrugyan na anak yun. Kunamot ngamin dahil dila kay ko, sir, kat sikalata aminin kunanamot. Letter E latang. Ayan. Barong manayon da amin nga agbiag atay awan ti suminsina kat nadanto ko no mangikabil tatiyat tipon tinagang ko baka da sumina kunanamot, sir. Ano nga taon ni matay ni Manong? December 7, 2005, 2005, sir. 2000. Ay, nabayagin. Ayun. Okay. Sige, manang. Thank you. Welcome, sir. Okay. Kasing ganangigan, kayamsat ni Manang Erlinda Lydia Penera Baligat. Iti Kalayab Lawag City. Iti panaka-interview na. Iso iti 8 grand finalist tayo. Padasan nyo iti mga wag na naroon makadagiti grand prizes. Grand prizes grand winner ka umawat ka iti 50,000 pesos, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya dito kita gapo amin kini Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ket no madama ka dumdungay kita ken nagbubuya, paki-share, paki-like dito yung video tayo, nadda kang bibuhay iti page di Paring Ray, i-follow mo, i-follow ko ma, kasama tayo no YouTube channel ni Paring Ray, tingka paglinggan, pagki-share, pagki-like, and kasama tayo ag-subscribe kayo. Thank you, kada kayo amin nga nagbuya, kaya tanto ti pagayin ni Dumanong yun, Nemi Ruiz, kaya tayo ang tirimbag oras kada kayo. See you, kaligin sa sabali pa yung video.